Ante oku double garage man sala na yewe Baba TV Kifubangabo Micheal omwanduzi wa programu Wuunoi Owaife nkali niwe ngabwe twali niwe kulule era tukajja maiso nembozi yaife Wuunoi Owaife ewa Albert Brewer Abaliwano mu Buyomba zone gene ali akapanda akalaga 1 km okutuka mu kibuga ekyekamuli ulunino ninaawo wetulini Albert Brewer Abaliwano gomwategeera obulungi omuzaalo wena misambia wena wango atenga mwise muwaya era nga yasoma wuyo naminage agoloire emwiri abisewo agoloire makerere abisewo agoloire bulaya olwava emwiri yaja direct bulaya yasomera A-level mwategeerayo nga yali Brighton yaja yasoma degree Cardiff University ate kabiri olwava yaire eno yatandika otereza ebisobye ni Albert Brewer Abaliwano yakola mu bwacha bazinga bwa Musoga nga treasurer n'atereza n'avaamu wuyo agoloire atairewo management training advisory center atereziza ajire mu textile yakolamu atereziza n'inyaitiru avuiro mu agoloire mu cement Uganda Cement Corporation atereziza gaga atatuka Nairobi akobere bulungi nti yagira mu emirundi ebiri yagisitula kabiri yavamu yagwa kabiri bamwiza ngatenga bamuwano kuba chairman owa Uganda Investment Authority ne yasoka ekitongole kya NSSF yakikolamu era ne yasoka nga bakitereziza okitola ministry eya labor babanga buti kikwire National Social Security Fund ne yasoka wuyo paka lwetubuinenga Uganda Polytechnic Kyambogo bajigaita gaina ni Institute of Teacher Education Kyambogo utibakoze university ni chairman University Council eyasoka owa Kyambogo University Albert Brewer Abaliwano abantu bo kabiri mbeera tuize era tuli kumpe with Baba TV bakobera awo mpegano Kyambogo bwetandise Nairobi wavayo otira amala gajaga mpegano Kyambogo yatandika twali ku by the way ku council yaife Dr. Namwiseli ku ya Kyambogo University try ni current minister wa higher education John Chrysostom Mwingo mwali naye yes abo abantu haina ku board oko ku council and I think we participated well. Okay. Okutusani when avayo yenvayo limuna breweries eventually na avayo yenva muna breweries naba director of projects mu Madivani group of companies. Director of projects. Awo Madivani yena akobya ati onomba gerwakize nati timufunamu kye mufunamu. Kali naba yere naba yemyaka janga 5 mu Madivani group of companies. Nalingayo ngera ndi chairman wa Uganda Investment Authority isenganya ni mu university bichi and it worked out. Then at the same time locally nabanga of course nifa batandika isomero lya Kamuli Musoga High School bisabya bya Sir William na D.op batandika isomero elyo okulizimba kuba twatuzira senior secondary school yonana mu Musoga Kamuli ebugabula kali ife to establishing of that school and I'm glad nti abana baffe balinga tebasobola kujja mwiri tebasobola kujja budo tebasobola kola bayibanga basomera twa starting ekintu ekyo aikikoze abana banji no mpyana basomera babise mu Musoga High School. So that was great. Mbaire of course also chairman wa masomero nga Butiki Kira College Butiki and a few other schools in primary school. Ekikoba Albert Brewer Abaliwano tiwalinga national kyonka katobe ni international kuba Uganda Investment Authority nga ekuta mu international picture wamala ni kuloko ngera okoloti gabayi waga kumagezi amasomero Musoga High oliyo kukachiko kira ko Egypt na gandi abantu bayi kumagezi obuchiko tutambuze tutya amasomero gano abo buchiko bakoleki abali iwo obunotya mu experience yo kicho wako abantu amagezi
nze plan y'endowooza eyinza okutuyamba n'abantu okuba nga baidi emyaka gye banamalaku nga tibalubeerera nga bamala okumanya emyaka gye banamalaku balondeyo ekintu kye basobola okukola mu myaka gyabwe nti tugobe kuku kino tukituuse gano tujje kuvaako bana ife bayitandikirawo bona bakola ekyo oba balikolayo ekindi aye nga pulaani eyo buli babaaku bakole pulaani yaabwe esobola okutuusa amasomero gano we gatuuka ekyokubiri nendalina okukobera abantu nti amasomero muzira ssente ko abantu abasinga obungi balowooza nti amasomero bakulonda kakiiko ntandika okulya ku ssente muzira ssente amasomero maavu getaaga kuwanirirwa ife beena bagakolamu ekyokusatu ndikwenda okukobera abantu nti imwe beena abatwala abaana mu masomero nimwe beena isomero era nimwe abasobola okuliyamba okutuuka n'okubisa abaana obulungi nga mukolagana n'abasomesa bulungi nga muyamba abasomesa okuba nga basangaavu mukokola emirimu gyaibwe okusinga bwe mulowooza okubagemye enaku kubalingiriza okukola kino obuntu obuziramu nga mulowooza nti ssente zebalikola mbitirimu muzira ssente amagezi ago gatuwaire weletwireyo ovali mu bya Nile Breweries piano na breweries ni madivani nangira madivani enakola emyaka 5 nakoowa nakanti abana nze kangolekezi kanve mugolole navaamu yenvaamu government still yambeta yakuba ati okanda koboti olivaamu tulikwenda kutandika company erabirira ebizimbe byaife ebiri kuliya Mombasa, London twali enzoide otandikewo ekintu ekyo ekikola okulabirira ebizimbe bya Uganda ebiri kuliya era bayidde nti otera otandika ebintu awo wakitandika wakyetaki mpirano twatandika kuvirala kukola iteeka erikola kampuni eyo twagiyita Uganda Property Holdings Limited akiti yabita gundi eyabita bagibisa mwakola iteeka erimala okubita ife ni twatandika Uganda Property Holdings Uganda awo yali eri kuna ebizimbe kuliya twalina ebizimbe particularly ebizimbe ebyo ebyali ebya Coffee Marketing Board Coffee Marketing Board yalina ebizimbe particularly Mombasa you go down zikamala n'ebizimbe byene ebyasulanga mu members of staff oba bikaliyo era bya Uganda anti twabikolamu twabitamu abantu twasoleza sente era bakola apart from Kenya mpirana apart from Kenya twaba ne amayumbe London nga ga Uganda bona gali ga Coffee Marketing Board ayago gabaga mpirana gayira mu company yaife era gona nga tugalabirira gona tugarentinga sente zivaamu dalabirira company yene yetwakola company tefuna sente kuba mu government ekozesa sente mpirano amagoba agava mu bintu ebyo agona agajja mu government so nakola mu nga managing director wakola mu nga myaka 10 bwe tukoba nti abantu baide gano buli kitongole kigaba managing director ukindi nga tulikuweza lulaini nga lukanga yirere line ebanene era nko abantu bange kamba seseku nti amutakoba nga abantu kundogera kungamfire kubanga ekintu kimuli kyesa oli bayitandika saa 12 kuncho bako bati banampegano abwebusoga bogere yali treasurer banampegano ba management training nakawa mwide mogere mpega buti tukolere ku kabiri munyanza mwide mogere muteki style museminti mu breweries investment authority utimbe kantu ku Uganda Property Holdings Limited eyo wabayo paka kisera ki nali emyaka 10 navaamu mu 2009 avayo 2009 kanti ankoye ankoye banange buchanga nkola ki leka bato bainjire ata wali ngo oweziza emyaka 7 nga ne 2009 wakobotya akambivemu buti obivaamu okole ki
anti mpeano mbivamo nkoleki anze tyali kwe byombo kabiri mbivamo nakoleki nakanti anti kamuli eriyo kambire kamuli waire kamuli twaire kamuli ayi tumuli kubona matoke geja ndiribo nawe mitungwa mapapali byolya byona todaga kuba mulumuke mukatale amatoko otolomo ni famu enja antwandi yona tuliko amatoto olomo enkoko weyendo kulya okobo tibankamulire kuku omutungwa gubaawo kirungi kyene baza katonda nti yatwa abaana kale yatwa abaana twabanga abandi basomye bulungi era balikola emirimu eriyo kwaba abajire ku nkola yunga bajire igulu mu byokusoma tuli ni mpyano Joyce oweki waire niwo muzala okubanga oti tulina owekitibwa Joyce abaligano anze benzala bakitibwa anti mubwache bazinga minister Dr. Joyce abaligano Dr. Joyce abaligano wa PhD okuva Dar es Salaam University minister bwache bazinga ni minister linda mogere ko ndiyo minister bwache bazinga ni bwene TV yetuliko ya Baba TV owekitibwa Dr. Joyce abaligano mulebeke ni minister wachikula ky'abantu ayina ali kutegeka n'ekigangu ekya Busoga ekijja okwegeresa ku abaana empisa ed'obusoga enono ng'ate babegesa n'ebyobulamu bingi nno mu kigangu ekidda okubaawo nkobe nti ekigangu ekyo kitandise n'okutandika ere ku Viva College weba lino niwe ozaala kuba okusinza ku reports datuwa abaire omu kubasoose okukola okumala omusomo gwa mangu e Dar es Salaam mu group ye emisomo PhD degree esembayo era nga bali benda baboneko baza eri kibana baza omwana ono ali so active benda baboneko abe Dar es Salaam n'abandi basoma kale ekyo kyo ife nga abakolagana n'ebyendegeresa the girl child mu Busoga tulina ogeza okubona kiki tusobola okukolera the girl child to identifying particular areas they baziramu ife nze ndi chairman wa irwaliro lya Jinja Hospital aye kimu ku bintu bikusaliza niyo chairman wa chairman Jinja referral hospital aye ekisinga okunakuwaza n'okwagananga bakyusa ba doctors every day ayo olwokwagana omukazi omusoga gwe bakyusiza nga doctor okuyiza okukola Jinja Hospital kitegeeza nti tulakinga aba doctors mu bakyala ba engineers bali kubaayo bali kuwera ayi medicine ekatusibye kwa medicine bangini yampega nga Monica zuba minister gali ebintu ntukamala medicine no identifying for the girl child tutekwe isira tufune sente tusomesa abaana abo if necessary to identifying ale tusobola okubaako n'abaana nga twidde bulungi buli mwaka tusobola okufulumya abaana abagala abasomye omusomo guno bati okusingawo tikyekabuleke ku nature nti ekiriba ekyo kyensaba abakulu oba tuweeyo titujja ino mu by'abaana bona tuli bagemu olwaiwe tuweeyo ku wundi mulala omwana owundi Dr. Sise ye ali mu America Dr. Sise ali mu America ali mu America yasoma law yasoma by'amateeka yaje yongera ku masters yamala kuno law yaje mu America yasoma masters ya law yasoma mpyano PhD yaba doctor yakozesa mayina gani yakola mpyano Mrs. Brooks yes kirungi nno weba lino butempegano wovuire mu holdings property holdings oize gano wakobote kuba twawulira kuku ati Albert Brewer Abaliwano n'okunina ebiswa yanina ku ebiswa kyo kituufu wagatigati awo olw'okwenda ebintu bikolebwe nalowooza nti wenjira ku politics abaawo kwe bikolebwa bw'oba twenjiire tosobola ekyano namukunjira politics nti
nekiseera kyonka kyolina kyo okolera ku abantu bo ku bintu kuba lwe najjanga kwebula opeeyo akuba kino wena wakuba oti bino ebifo byentatukangumuku bw'obaagaana bakusereka ekibiina kanisa wabayambaku kwegamba ekintu ekyanonanga kirwakuba nali mugayiga kuba tyali aye mulenga mpulira eisano abaana abataabo betuli kuyamba n'okubona nti baba mu bifo ekyo kyanona eno mu politics aye nga nali memba wa Constituent Assembly ekikoba politics omwingira 19 nali mwingire mu 80 something nga bano bakatandika okwenda okwiduliriza olukiiko kwabaida ba historicals bakola NRC bagenda okugika expandinga awo wabo naidira nga tukalondera mu line wano memale batubuye buyawo tokuseta kati akali abaje baje byali bya line ebyo ku mugongo gyo kulingoti nani eja kulo yaja Majimbi John Majimbi awo wakoboti ebyo bijje mpana asigala nakanti katubalinde bino ebituuka ebya constitution nesimbawo mu Bugabula South Constituent Assembly mujja kuteesa kuisa mateeka wesimbawo Bugabula South laba nabita ekikoba isemateeka ono 1995 signature yeriyo niwe wateesa amateeka agaliwo abateesa ki bino twenda bikomegano bino twenda bikangega twakola the best constitution ate mwaliyo myezi gyali 2 years akali it was 2 years okay buti mumalawo kali tumalawo nze n'abawutimbirese ayi kabiri bino ebya parliament ebituuka nakantya kangeze kwegeni njeyoku bwenabona nga biri mulimu bukulufukulu mungi fukulu aba mungi eno olikusinga eno omuntu alikuyiba bululu alikola byatandika era nakantya ebyo tubikandaza nga baliko batigena ibo bululu atize nalubiranga okwiba esente ekikuyita n'omuntu bati obanga oyenda okufuna obululu yogera ekintu gundi iwe mu ekyowulira nti ekyo tiyogere owa amagezi ki embeera nga bweri ey'ebyobululu nga iwe gabamuku magezi kigowa abana Uganda abasoga ku ngeri embeera bweri ey'ebyobululu omuntu aida yesimbewo abantu abingire ino tubitereza tutya politics yetaaga abantu okuparticipatinga bana tutalowooza nti oli kyusensi eno otolaku nga akalulu ako kakozesa n'amagezi n'obumalirivu n'okumanya nti omuntu gwe muli kulonda atuukaana n'ekyo kimuli kumulonderaku kuba buli lwe bagabana ng'owe mwazirawo muzira kyemujja kufuna era bulizo ife kitubasaba imwe ng'abalonzi nti mugezeeku okubona nti abantu baife baidi kikyebeeta okulonda ensi yonaana neweire mu lwansonga ndala eyo nti patikala abeegerese bajja balekera nti ife abatali abeegerese tikitwetaagisa kukola kuti kujja mu kulonda mpiraano ensi yonaana erikuta n'obuzibu bwerinabwo okulonda bakulekera ati abatasoma abo nabo bajje balonde mpegano bona bye bakola bayiya gwe bataayi kabiri mu abegese mwatandika mu kale mpegano bakoze biki ebyo so oli bakunga bona bemigiremu buli muntu yemigiremu niwe osobola osutukana